kuba warahamagawe. Yerere bone Imana yarambwiye ngo Korodina cyuko ari byo abantu batinye gukora. Shebidivo rangenoma nahawe message ninjoro nyitanze akakanya nanze kuyirarana. Titaba wenema mpagaritse imvura mu izina rya Yesu. Mvura hagarara mbanze mpanure. Hayayaya nanze kuyirarana iyi message kuko Imana yambwiye ngo ije kugosora. Do nugucashura irimo iracashura. Herara paya gonema murindira Imana ije gukora. Uti kutatuzaniye ibyo gukira indwara jya kwa muganga. Hediwi jya kwa muganga mpamagara cyangwa ngusengere. Ariko uyu munsi nje kubabwira ko Imana ije kugosora. Imana ije kugosora. Imana ije kugosora. Uti kutashizaho ibishimbo oya ije kugosora abantu. Ntabwo ije kugosora ibishimbo ije gukuramo umurama. Abantu bari widasika abantu badashima. Imana ije kugosora. Hana iminsi tugezemo haranira gukiranuka nibwo butumwa narinzanye. Intari ifashwe mu kuboko nayibonye marayika yifashe aje kugosora ibintu byivanze mu murimo. Nimuhumura abasenga abana b'Imana nimuhumure Imana yawurebereye noneho yavuze byose iraje kubisohoza. Yesu haleluya haleluya. Yewewe Imana ntabwo ibeshya. Imana ntigihinduka yo ibyo yavuze byose iraje kubisohoza. Ibyo wumvanye abahanuzi, ibyo wumvanye ba profeta bo, ibyo wumvanye peda yoda mefo. Imana ntabwo ibeshya. Ndabasuhuje hela mayidosema nkivuga hari abantu Imana irengeje bariyeri. Bariyeri ndayibonye icika. Wowe wari ufite bariyeri imbere yawe igutangira ukabona bidashoboka. Bariyeri urayirenze pedaga riwizi dayamanga sheriwa dome Mana yanjye. Ubu se ko ngarutse mu mbaraga zikomeye noneho. Ubushize damiwi nakoze ikiganiro mvuga ngo mfite izindi mbaraga. Shebandawa ndagarutse ndumva imbaraga zindamira. Ndumva imbaraga zindamira kuko nanjye mbonye marayika akoze mu ruhanga rwanjye. Ndakomeye rero ngo mpanure. Shipita ndakomeye ngo mpanure. Ndakomeye ngo mvuge ibyahishwe. Ndakomeye ngo mpishure ibyahishuwe. Urahari nguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana. Ndagushimiye kunyemereye gukandagira kuri iyi kamera. Abatuye isi shidawa banyumva bari wida barewa nema neshando turasenze ngo aba bantu bose bankurikiranye ibi bintu ngiye gukora unkoresheje ubishyigikire mu izina rya Yesu. Murabana ukonje Mana yanjye we ndafata gutiza imikoro. Ubundi aka kantu n'ubundi barahita bavuga ko ari izindi mbaraga ariko impamvu ntazuzi izo nkoreramo ntazuzi. Shiwida ntazuzi izo nkoreramo aka kantu murakazi Abanyarwanda Abarundi Abakongomani abantu dusangiye imigabane kandi ntimukazi. Aka kantu gakora imirimo isanzwe. Imana yanjye rero koko yampamagaye ikambwira ngo ujye ukora ibimenyetso. Abantu barabwiwe, abantu barigishijwe, abantu barahanuriwe. Rabi widangonema hayaya. Ariko reka mbabwire ninde mugore Shemita watinyuka kuzana urutaro kuri televiziyo. Ni mandasiwa bisaba izindi mbaraga. Yesu biwiriwa Shenita bisaba izindi mbaraga. Kuba warahamagawe. Yerere bone Imana yarambwiye ngo Korodina cyuko ari byo abantu batinye gukora. Shebidivo rangenoma nahawe message ninjoro nyitanze akakanya nanze kuyirarana. Titaba wenema mpagaritse imvura mu izina rya Yesu. Mvura hagarara mbanze mpanure. Hayayaya nanze kuyirarana iyi message kuko
Imana yambwiye ngo ije kugosora. Do nugucashura irimo iracashura. Herara barasimitifo bantu munyumva muzi kumva uko Imana ivuga. Hezo be fonimi shetopa. Imana ije kugosora, Imana ije kugosora, kandi iciye mu bakomeye, kandi iciye mu bashumba, kandi iciye hayiniwi mu bapasiteri. Herawa hidiza nima. Imana yambwiye ngo mvuge ngo ije kwegeranya umurama, ije kwegeranya urukungu. Bantu muri wa mukizwa neza, mwongera ibihe byo gusenga. Hidango nema nk'uko umugosozi hayasi pedaba ndawi agosora imyaka akayegeranya. Ndakumviye ma, ndakumviye. Shadibi rapataya ngo arimo arashungura, arimo arashungura mu baririmbi, arashungura mu bapasiteri, arimo arashungura mu baprofeti, aba bantu bihaye amazina, aba bantu bahanura. Arashunguye. Nimuhumure, mushyitse imitima mu nda. Inkumbi agiye kuzivanamo. Hera baraba ndaranguruye rubanda wasiwe unyumve. Nyir'umurima, nyir'imbuto, nyir'imyaka agiye kuza, kandi ntanangaya, ntabwo ari bwamere guhunikana imbuto n'umwanda. Ntibishoboka. Atambutse mu ngeri zose, atambutse mu ngeri zose, atambutse mu ngeri zose. Arashunguye. Haleluya. Arashunguye, aragosoye. Imana yanjye we tepaya sheriwidi zonema. Haleluya, haleluya. Aragosoye uko umugosozi agosora imbuto, niko agosoye. Imana idufashe, Imana idufashe. Reka mbabwire mukizwa neza, reka mbabwire amazi si yayandi. Dore nazanye akagataro hano, mukizwa neza. Munireba ndayanima. Wowe wandika comment ngo nizindi mbaraga. Iyi nizo nkoreramo. Hari izindi mbaraga nkoreramo. Wowe ntasuzi. Heti Peter umurama ugiye gutumurwa, umurama w'ubusambanyi, abantu basambana mugiye gutwikwa, umurama w'abantu banywa inzoga mugiye gutwikwa, uyu murama w'abantu bikingiranya mu izina ry'Imana. Imana yayiniwe yambwiye ngo noneho rabi noneho ngwije gosora. Imaze iminsi ishungura. Hayayaya repaya gonema. Murindira Imana ije gukora. Uti kutatuzaniye ibyo gukira indwara, jya kwa muganga. Hediwi jya kwa muganga, mpamagara cyangwa ngo usengere. Ariko uyu munsi nje kubabwira ko Imana ije kugosora, Imana ije kugosora, Imana ije kugosora. Uti kutashizaho ibishimbo, oya ije kugosora abantu. Ntabwo ije kugosora ibishimbo, ije gukuramo umurama. Abantu bari widasika, abantu badashima. Imana ije kugosora. Haleluya. Imana ije kugosora. Yampaye kano gataro, yampaye intara ngo nze mbabwire ngo bagore nimwihanganire mu ngo. Imana iraje. Imana yambwiye ngo mwabakobwa mwe mwakuyemo inda 4-5. Imana ije kugosora. Inama nakugira nuko wakwatura, inama nakugira nuko wakwatura. Shaka bagusengera. Imana ije kugosora. Ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 31. Amagambo Yesu yabwiye Petero, amubwira ngo Petero, dore nagusengeye kuko nabonye Satani amanuka aje kugosora abantu b'Imana. Iminsi tugezemo haranira gukiranuka, nibwo butumwa narinzanye. Intara ifashwe mu kuboko nayibonye, marayika yifashe aje kugosora ibintu byivanze mu murimo. Nimuhumura abasenga, abana b'Imana nimuhumure. Imana yawurebereye, noneho yafashe umwanzuro. Gisha turabashimiye ko mukurikiranye iki kiganiro. Muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Mana yacu urakarama, uri mwiza. Reka abantu bawe binire bisuzume mu izina rya Yesu. Tumenaguye imbaraga ziteza abantu gukora ibyaha. Urakoze ko abantu badukurikiranye bazagenda babohoka mu izina rya Yesu. Dufite amasengesho
yo gusenga. Turashaka gusenga amasengesho yo kurangiza umwaka. Ayo masengesho azajya atangira isaa 11 kuba ari ku isaha ya hano iwacu mu Rwanda. Tuyasenge kugeza saa 6 z'ijoro kuba bishoboye. Aya masengesho nayo kwakiramo ibyifuzo bitandukanye, nayo kwakiramo abantu. Wowe ushaka kumpamagara saa 3 uremewe, saa 4, saa 5, saa 6 z'ijoro niyo saha yo gusoza. Duhamagare dusenge. Reka mbahe nimero yanjye ni 0700866223. Ibaruye ku Imana Claudine. Turabashimiye. Amen. 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 Yo Yesu we. Amen. Amen.